Ibihe byiza bakunzi ba Minembwe TV kandi twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Uyu ni umwanya makuru ariko mbere yo kuyarambura ndore ingingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu kanya. General Muhoozi yafashe uruhande hagati ya Kabila na Tshisekedi. Mu yandi tuza kukubwira nuko Qatar yishimiye amasezerano u Rwanda na RDC bagiranye. Turaza no kukubwira ibyavuye mu masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze na makuru ya Minembwe TV mwategure kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. General Muhoozi yafashe uruhande hagati ya Kabila na Tshisekedi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko atazemera ko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yongera kuyobora kiriya gihugu. Uyu mujenerali asanzwe ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yabitangaje mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa X. Yagize ati: sinzemerera Joseph Kabila kongera kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo mugomba kubimenya, ibyo mugomba kuzibagirwa. Muhoozi mu bundi butumwa yashinjiye Kabila kuba yaremereye umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda gutura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 17, ndetse muri iyo myaka yose akaba atarigeze na rimwe yemerera Uganda kuja guhiga uriya mutwe. Yunzemo ati: nyakubahwa Tshisekedi aramurenze cyane muri ubwo buryo. Uyu musirikare yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi ari we ashigikiye. Yagize ati: mukuru wanje nyakubahwa Felix Tshisekedi ni perezida wa RDC kandi nzamushigikira uko bishoboka kose. General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko adashigikiye Joseph Kabila mu gihe kuva mu cyumweru gishize amakuru yavugaga ko uyu mugabo wayoboye RDC imyaka 18 yaba yaragarutse muri kiriya gihugu yari yarahunze muri 2024. Kabila byavugaga ko ari mu mujyi wa Goma kuri ubu ugenzurwa n'umutwe wa M23. Na makuru icyakora yamaganwe kure n'ishyaka rya PPRD. Kuva ku wa gatanu Joseph Kabila yagaragaye imbabane muri Eswatini aho yitabiriye isabukuru y'amavuko y'umwami Muswatini wa gatatu w'iki gihugu. Mu yandi makuru nuko Qatar yishimiye amasezerano yabaye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ubwami bwa Qatar bwatangaje ko bwishimiye amasezerano agena amahame ngenderwaho mu gushakira umuti urambye amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma y'iki gihugu yagiranye n'u Rwanda. Na amasezerano yashiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungire na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba. Amasezerano yasinywe arimo yuko u Rwanda na RDC basinya amasezerano y'amahoro. Amasezerano biteganyije ko ashobora gusinywa nyuma yo kugira uruhare mu biganiro birimo ibya Nairobi, ibya Doha ndetse n'iz'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugirana n'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 urwanya ubwo butegetsi. Qatar biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo yatangaje ko aya masezerano ari intambwe nziza kandi y'ingenzi iganisha akarere ku mahoro n'umutekano. Yagize ati: aya masezerano ashimangira kubaha ubwigenge bw'ibihugu byombi n'ubushake bwo gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro kandi ziganiriweho. Qatar iyabona nk'intambwe nziza kandi y'ingenzi iganisha ku mutekano n'amahoro mu karere. Guverinoma ya Qatar yashimiye uruhare Amerika yagize muri aya masezerano igaragaza ko iyi ari imwe muri gahunda ngari y'umuryango mpuzamahanga mu gukemura amakimbirane no guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, Emile wa Qatar Sheikh Tamim bin Ahmed Ali yahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bemeranya ko bashigikiye gahunda yo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro bya politike. Abakuru b'ibihugu baganiriyeho byari mu murongo watanzwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC ubwo yahuriraga mu nama idasanzwe yabereye muri Tanzania mu kwezi kwa kabiri ku itariki 8 uyu mwaka. Mbere yuko Emile wa Qatar ahuza perezida Paul Kagame na Tshisekedi wa Kongo, byagaragara ko guhuza u Rwanda na RDC bigorana bitewe no kutemeranya ku ngingo zitandukanye z'umutekano, cyane cyane ku mpamvu yatumye M23 yegura intwaro. Mu kwezi kwa 12 uyu mwaka u Rwanda na RDC byahuzwaga na Angola byari kugirana amasezerano agamije kugarura amahoro mu karere, ariko ikino gikorwa gihagarikwa bitunguranye nyuma yaho bamwe mu bayobozi ba M23 bafatiwe ibihano n'ubumwe bw'Uburayi. Qatar kandi yashoboye guhuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 nyuma y'ibiganiro byabaye kuva mu kwezi kwa gatatu. Impande zombi zigirana amasezerano yo guhagarika imigwano tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza.
nyuma yaho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bisinyanye amasezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tubabwire bimwe mu bikubiye muri ayo masezerano bagiranye. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na gatanu byasinye amasezerano agena amahame ngenderwaho mu gushakira umuti amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri Olivier Nduhungire na Therese Kayikwamba Wagner bakuriye ububanyi n'amahanga mu bihugu byombi, bakaba bari bahagarikiwe na mugenzi wabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Amasezerano ibihugu byombi byasinye akubiyemo ingingo 6 z'ingenzi byemeranyijweho. Ingingo ya mbere n'ijanye n'ubusugire bw'ibihugu ndetse n'imiyoborere. Kuri iyi ngingo nk'uko inyandiko y'amasezerano yasinywe ibigaragaza, Kigali na Kinshasa bemeranyije ko buri ruhande rugomba kubaha ubusugire bw'ubutaka bw'urundi, ndetse bikanibanda ku nzira zigamije gukemura ibitanya impande zombi biciye mu nzira zirimo iza diplomasi aho kuba imbaraga za gisirikare cyangwa se imvugo z'urwango. U Rwanda na Leta ya Kongo kandi bemeranyije ko buri ruhande rugomba kwemera imbibi z'imipaka y'urundi yashyizweho, ndetse bikarinda ibikorwa ibyo byose cyangwa se imvugo zishobora kubangamira cyangwa se gushyira mu bibazo ubwemererwe bw'iyo mipaka. Byemeranyije kandi ko buri ruhande rufite uburenganzira n'ubusugire bwo kuyobora ubutaka bwabwo mu buryo butabangamira ubusugire bw'urundi. Ikindi nuko u Rwanda na RDC bemeranyije ko nta gihugu kigomba kwivanga mu bibazo by'imbere mu kindi. Ingingo ya kabiri ikubiye mu masezerano ibihugu byombi byasinyanye n'ijanye n'impungenge z'umutekano. Kuri iyi ngingo ibihugu byombi byemeye ko bifite impungenge z'umutekano muke mu karere kegereye imipaka bisangiye. Byemeje ko bigomba gushakira umuti ziriya mpungenge biciye mu buryo buri ruhande rwubahamo ubusugire bw'urundi. Kigali na Kinshasa kandi byemeranije ko amahoro, umutekano ndetse n'ituze ari ingenzi mu rwego rwo gukorana ubucuruzi bwemewe n'amategeko ndetse no kugirana ubufatanye mu z'ubukungu mu karere bwagutse. Byemeranije kandi ko bifite inyungu ihuriyeho mu gukumira ubwiyongere bw'imitwe yitwaje intwaro idafite aho ihuriyeho na leta ku mpamvu bihuriyeho ndetse no hafi yayo, bityo byemeza kwirinda guha ubufasha iyo mitwe yitwaje intwaro. U Rwanda na RDC kandi bemeranije ko bigomba gushyiraho urwego ruzaba ruhuriyeho rufite inshingano mu guhuza ibikorwa z'umutekano mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'udutsiko tw'abagizi ba nabi tubangamira inyungu z'umutekano w'ibihugu byombi. Amasezerano yasinywe na gatanu kandi arimo ingingo yerekeye ukwishyira hamwe n'ubukungu bw'akarere. Aho kuri iyo ngingo u Rwanda na RDC bemeranije kwagura ubufatanye mu bijyanye n'ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, kubungabunga parike, gukuraho ibibazo byerekeye uruja n'uruza rw'amabuye y'agaciro no gupanga uburyo ibihugu byombi bifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Indi ngingo nijanye no gucura impunzi. U Rwanda na RDC bemeranije gukorana n'imiryango irimo uw'abibumbye ndetse n'indi ikora ibikorwa by'ubutabazi gufasha impunzi za buri gihugu ziri mu kindi gutaha ku bushake. Indi ngingo ya gatanu y'amasezerano yasinywe ivuga ko Kigali na Kinshasa bagomba gufasha ndetse bakanashyigikira ubutumwa bwa MONUSCO buri muri RDC kugera ku ntego yabwo yo kurinda abaturage b'abasivile, mu gihe iya gatandatu yo ivuga kuba ibihugu byombi byasinya amasezerano y'amahoro. Biteganyijwe ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iy'u Rwanda bigomba kuba byatanze umushinga w'amasezerano y'amahoro bihuriyeho bitarenze ku minsi 2 cyangwa se ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Mu yandi makuru nuko Trump yivuze ibigwi nyuma yaho u Rwanda na RDC bigiranye amasezerano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yivuze ibigwi nyuma yaho u Rwanda na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano agena amahame yibanze mu gukemura mu buryo buranze ikibazo cy'umutekano muke cyiganje mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire w'u Rwanda na Therese Kayikwamba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano mbere ya mugenzi wabo wa Amerika Marco Rubio i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 25 z'uku kwezi. Mu ijoro ry'uwo munsi Trump yatangaje ko ariyo kuru nziza iturutse muri Afrika kubera ko ari kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye. Yavuze ko atazi impamvu ibibazo nk'ibi ari we bikeneye kugira ngo abishakire ibisubizo, ariko yiteguye gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke. Trump yagize ati, inkuru nziza iturutse muri Afrika, aho nanone ndi kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Ntabwo nzi impamvu ibibazo byinshi byanjeho hamwe n'ubutegetsi bwanje, ariko twakoze akazi gakomeye kugira ngo tubikemure cyangwa tubishyire mu cyerekezo cy'amahoro. Reka tugushimire twabanye muri umwanya w'amakuru, gusa twekubutsa ko byose kuba wakanda hasi handitse subscribe kugira ngo uzozubona amakuru n'ibiganiro byacu ku gihe bigere kuri bose. Amakuru yizewe, amakuru ateguwe neza, ntandi wayasanga uretse kuri Minembwe TV. Imana ibarinde, duhure mu makuru yacu ataha. Na makuru ya Minembwe TV mwari mwateguriye kandi mwagezweho na Nkunda. Reka duhure mu makuru yacu ataha.